Bivši američki predsjednik Bill Clinton rekao da je ruskim državnim liderima Borisu Jeljcinu i Vladimiru Putinu ponudio mogućnost članstva Rusije u NATO. U svojoj kolumni on je pisao o razvoju odnosa između alijansi i Rusije 1990. godina. Sve ovo vreme držali smo vrata NATO-a otvorena za ulazak Rusije, što sam jasno rekao Jeljcinu, a potom i njegovom nasledniku Vladimiru Putinu, rekao je Clinton. Učinio sam sve što sam mogao da pomognem Rusiji da napravi pravi izbor i postane velika demokratija 21. veka. Dodao je on i podsjetio da je Rusija 1994. godine postala prva zemlja koja se pridružila partnerstvu za mir, programu praktične bilateralne saradnje, uključujući zajedničke vežbe obuke između NATO-a i evropskih zemalja koja nisu članice NATO-a. Bivši šef SAD je također nazvao lažnim tvrdnje da su SAD pokušale da izoluju Rusiju i da je ne poštuju, ali je priznao da se NATO širi na istok uprkos primedbama Moskve.